abantu bagira ngo bakatunga ubuhezwa rwo Ministry y'Obwegese niko kutoranaga amashomero ga primary ga government bakagakwataraho ece bari kugira ngo ncija kwera beji kandi ahita urugambera twahereze gaba kitses mashomero garukwingana rukaga ashatunana 634 district says kwingana makumyana umihanga ryona tukaba bishomero mutano atari kugira ngo cikwateho narukire cyunkata abana nacikwataho akireba areba joints ari bungara bumunda so kituyambira abana bitu bahitegereza science kucira kwemba kicenga omukurambaraga mu amashomero mu district ya Rubirizi gatonjero buhwezaga muri primary school hamwe na Chamba primary school gashanjurana gakozesa je science kits sezi PLE 2023 abarimo ebintu byingi byaguramuze nyingi zibezwe mu science kits itwe nk'abashomesa ntushanga ngo ezimwe ezitwine batwire tubikutumara abashomesa twena kujya buri umwe atunge then n'abashomesa bamwe tubakegere kukozesa some things like a microscope abahona nabagera ngo ece bakacikora kwenda kutungure bya science mu ihanga ngo kandi nibija kugumiza munehureje itwe nka Sayansi Teachers Initiative ecatumire twayihaye ngo katandike kora kitsezi no kugira ngo ebyenshome ya science na technology yo muhangeri bikabyo nibigenderera kuza hansi abantu abenje nibareba science nkishomera gumere kandi barukunda kuco mwitegwa muce kubenshi kikayamba ncerekera mu last PLE results zabireho Rubirizi yabire the fifth best district from the entire country. Omuganda makuru kutomu nkore bigenderwa bya karicira mwensi yo mashomero ga senior bakuru b'amashomero n'wenda government bakwatereho okongera umutindo mu projects zabeje barukora evugambirwa bo bekitongore cha Avis Foundation babirana barambure byabeje barukora hitendekero ry'abana babishi area Boni Council Vocational Girls SS muri Sinjiro erizoba twarebaho abana bakukora ebintu bitari bimwe na bimwe bikurwo bintu byitu bya burijo gavakedo kadodo ko butunguru konka bari kugezaho kubikora kugira ngo nibongereraho mugasho nabitu kugira ngo bibo kushoma arupapura babase kubitekana na umubikorwa aho kwantuma ngo Africa tukatwina abantu abayimbe innovatinga nabakora nkefuka nkemhoro naci konka obundi twija amageza gutwagagumizamo amagezi gutwiho mu kirasi obundi gagatatu ya mbere nice kinde kitwakubaza kwehwera ecyakubasa kutubisaho kandi kikatambuza mu nseje yukaricuramu eti ya mbere mnonga kandi ebitukushoma mu kirasi tugakata biteko mu nkora abekitongore cha Avis kurgo mu ihangari ya Itare batanjire kwatara amashomero gecanga cha burenje bwizoba na mnonga garkwegesa abana babici omuvyo koze mu nkoreje kandi batanjira hishomero rya Boni Council Vocational Girls SS omuri Sinjiro. As I talk, Avis Uganda has 29 projects being implemented in 8 districts of Uganda. These projects are in different sectors, including agriculture, youth, women empowerment, relief and emergency, health. Omukwezi kwa kabiri umwaka gw'2020 government korabiro mu kitongore cy'ebyobwegese ekatandika henkora ya neuro secondary curriculum nekigenderwa cyo kugunjura beji abaraye tandikire hemero mombero byo misho ahabwa TV West ndi Akiza na Onesimus Ndianabo.